Yesu Kristo ahimbazwe cyane, atwemereye kuvyuka kino gitondo tugasanga duhumeka umwuka w'abakiriho, nahabwa icubahiro cyane. Amazina yanje ni Divine nkuko mumenyereye. Hanyuma uyu ni umwanya mwiza cyane tuvyukira imbere y'Imana kugira ngo tuyereke ko tuyishimira, tuyereke yuko ivyo dukorera tuyishimira byose. Hanyuma tugaca tuyiragiza, tukayihamagara mu buzima bwacu kugira ngo izi bugenge, kuko ntibiba vyoroshe, kubera ko Satani atareka kudutera ibitero bitandukanye. Natwe dushobora kumuha agahengwe namba na gatoya, tuguma ducanira tukaguma duteramye kugira ngo umuriro wo muri twebwe utazima. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye gusoma umurongo muto cyane twifashisha mu gusenga Imana. Uyu munsi nta message idasanzwe mfise, ariko turasangira umurongo w'ijambo ry'Imana kugira ngo dushobore kuwifashisha. Umuntu wese buriya ijambo ry'Imana ni ryiza, rishobora kugufasha uwo munsi ukarigendana ugasanga rikugiriye ikimazi. Tugiye gusoma mu cete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 ku murongo w'10. haravuga ngo abantu badafite Bibiliya hafi mushobora gusoma muri screen zanyu, nabashiriyeho uwo murongo, murana ko nawo size irangi. Ngo havuga ku murongo w'10 ngo kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Yesu nashimwe cyane. Ngo kuko turi biremwa vy'Imana, ngo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza. Yesu nashimwe. Icatumye Imana iturema, icatumye Imana ituremera muri Yesu Kristo ni ukugira ngo dukore ibikorwa vyiza ngo ivy'Imana yateguye kera kugira ngo tubigenderemwo. Bene data, dukore hakibona, dukorane umwete bene data. Imana yo mwijuru yatugiriye ubuntu, iduha kuyimenya. Yesu Kristo aza mu bugingo bwacu. Rero ntitwicare, ntituba abashomeri mu Mana, dukore ibikorwa vyiza ngo ivy'Imana ngo yateguye kera ngo kugira ngo tubigenderemwo. Yesu nashimwe cyane. Mushobora kuba mwibaza muti ibikorwa none dushobora gukora muri Yesu Kristo ni ibihe? Ibintu Imana yaturemeye ngo dukore ni ibihe? Reka ndabwiye igikorwa ca mbere nyamukuru Imana yakuremeye, muntu uri kuranyumviriza. Ca mbere nyamukuru Imana yo mwijuru yakuremeye kugira ngo ukigenderemwo. Yesu nashimwe cyane. Ico gikorwa Imana ngo yateguye kera ngo yakuremeye kugira ngo ukigenderemwo. Ico gikorwa rero tugiye kugisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 6, turahera ku murongo wa 25. Naryo nyine iryo jambo naribashiriye kuri screen zanyu. Umuntu adafise Bibiliya hafi dusome tujane. Anye ni cagihe Yesu Kristo yagaburira imitsima 5, imikati 5 n'amafi 2, ishengero ry'ibintu ry'abantu 5,000 bakarya bagahaga bakanasigaza. Ico gere iryo shengero ryabonye Yesu atubura ibyo kurya. Urumva nyine iyo mikate nayo mafi zibona ko ribona rero ko gironkeye kuntu rizohora rijya ibyo kurya vyagusa. Ica itangura kuzarira murondera iyo yagiye hose, aho bagiye bakamubura, bakemera bakanajabuka n'ibiyaga bakamurondera. Rero anye bari bamurondeye baramubura, hanyuma barajabuka bamusanga i Kaperinaumu. Hanyuma rero bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza ku murongo wa 25. Rero bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati, mwigisha waje ino ryari? Yesu arabisha ati, nukuri ndababwire ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Ku murongo wa 27, ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, nivyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashizeko ikimenyetso. Ku murongo wa 28, ari wo murongo nari nshaka cyane ko tuganiraho, ngo baramubaza bati, tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana? Ku murongo wa 29, Yesu nawe arabishura ati, igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yantumye. Ni ijambo Yesu Kristo yaberetse igikorwa c'Imana ca mbere nuko mwizera Imana ariyo yatumye Yesu Kristo.
Haleluya. Nukuvuga ngo narababwiye abantu tumaranye igihe, murabizi neza ko buri munsi ndabashishikariza kwegera Imana, ndabashishikariza kwizera Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko ibintu byose mugomba kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mwijuru yahaye ububasha bw'ikintu cyose cokogwa gikorwa mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Hanyuma rero mukizera Imana, Yesu nashimwe, biciye muri Yesu Kristo. Igituma nkomeza kubashishikariza kwizera Imana muri Yesu Kristo nuko Yesu Kristo ari we nzira. Muri Yohana 14 umurongo wa mbere, Yesu Kristo aratubwira ngo Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ushika kwa data watari wamujanye. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tumaze gukora iki gikorwa c'Imana, rero Yesu Kristo yavuze tukizera Imana, nukuvuga ngo rero Yesu Kristo acaza muri twebwe akabana natwe. Naya majambo y'Imana rero bene data Imana yampaye muri kino gitondo ngo dusangire, kuko turi biremwa by'Imana data, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza, kuko turi biremwa by'Imana twaremeye muri Yesu Kristo ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusenga Imana, umuntu wese ahari tujane nkuko dusanzwe tubigenza, twisabira Imana ngo ibane natwe. Ntibiba byoroshe na gato muri iyi si, ariko Imana yo mwijuru iri mu ruhande rwacu, na Yesu Kristo ari muri twe, natwe tukaguma muri we, ibintu byose bigenda neza. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, turongeye turaje imbere yawe rero, turagushima turagukengurukiye. Ubuntu bwawe butagira akagero Mana bwadusesekaye ko twagiye tubona twikangura Mana, tugihumeka umwuka w'abazima. Nuhabwa icubahiro, si bisanzwe namba na gatoya. Urabizi ko tubigushimira buri munsi tutacika intege, kuko Mana yo mu ijuru ni ibintu bikomeye cyane n'ubuntu bukomeye cyane watugiriye Mana yo mu ijuru. Kandi Yesu Kristo ngo waturemeye ibikorwa byiza ngo kugira tubigenderemo. Niyo mpamvu Mwami Yesu Kristo ukidutije umwuka nuko haba hari ibikorwa Mwami ubushaka ko dukora. Niyo mpamvu Mana mu gihe utwizereye kugira ngo ibyo bikorwa tubikore, ndakwinginze nyakubahwa ubane natwe, utuyobore, utuzigame, uturinde muri ino si, kuko Satani nta kindi Mwami Yesu Kristo abashaka, aca hirya no hino kugira ngo adutege yica ubugingo n'imibiri, canka duca intege muri ino nzira kugira ngo tubivemwo, tuve mu nzira yawe Mwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu tuguhamagaye rero Mana, udufata ukuboko muri runo rugendo ruba rugoye cyane, rurimo amahwa, rurimo ibitsitaza by'ubwoko bwinshi, rurimo imitego myinshi, rurimo ibiturusha, rurimo ibitubabaza Mana yo mwijuru, rurimo ibiduca ivutu, ariko Yesu Kristo we warabinesheje. Wowe wavuze ngo n'intambwe, ngo nidutinye intambwe ziziritse mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu tuguhamagaye ngo ugendane natwe Mwami Yesu Kristo, aho tuja hose udufata ukuboko. Mwami Imana data wa twese uri mu tugirire neza, wirukana ikintu kibi cyose mu buzima bwacu, wirukana iby'abadayimoni baba bararitse mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Turafatishije ibintu byose Satani yotegura mu buzima bwacu kugira ngo atugirire nabi, kuko igikorwa cyo nukonora no gusanga ngo no kugira nabi. Mwami Yesu Kristo umwana w'umuntu, nico gituma tuguhamagaye ngo ugabuganze mu bugingo bwacu. Hanyuma Mwami Yesu Kristo ukomeze utwiyereka bundi busha. Aya majambo ya Mwami Yesu Kristo yagire manini muri twebwe, twumve ko twaremeye muri Yesu Kristo kugira ngo dukore ibyo ibikorwa byiza byose Yesu ngo wateguye kera ngo kugira ngo tubigenderemo. Nico waturemeye. Urakoze Mwami wacu Yesu Kristo. Mwami Yesu, nitwibagiye gusengera abantu bafise ikibazo gikomeye Mwami Yesu Kristo c'ubukene, c'imibereho. Hari imfuvyi nitwigera twibagira kuzivuga, imfuvyi Imana. Buriya rero abana baba barabuze abavyeyi bahuye n'ibibazo bikomeye cyane gose muri ubu buzima. Niyo mpamvu Mwami Yesu Kristo nigera ndabibagira n'umunsi wa rimwe, imfuvyi hamwe n'abapfakazi Mana, abantu bose bakinye batagera shinge na rugero ndabashize mu biganza byawe, barabana ijisho ry'imbabazi, bagirire neza, kuko ubuntu bwawe bugirira ubuntu abantu bose Mana yo mwijuru, ukabagira neza uko ubuntu bwawe bungana. Uzobukoze nyakubahwa. None Yesu Kristo uyu munsi ubane natwe, iba biri imbere yacu nitubimenya, ariko Yesu Kristo ubizi, udufata ukuboko tugiye imbere. Imitego yose Satani yodutega
ugenda uyitegura ibintu byose umasatani yoshaka kudukorera ugenda uvyica mu izina ryawe ryera Yesu Kristo hanyuma mwami wacu Yesu katuyobora kugera ku mugisha duteguriye mana uyu munsi ico tuja gukora cyose ugihe umugisha utwambika ubwiza n'icubahiro gikundiwe n'igitinyiro bivuye mu ijuru bitubeko maze mana yo mu ijuru tugirire neza turaza kugushima mwami uyu munsi ni wahera uzobukoze data buje bisigaye uri Imana ugira neza umenya ibidukwiriye ukabiduhera ubuntu n'imbabazi byose biragushaka ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mwami wacu ndabisavyemwo amena Yesu Kristo abaho umugisha murakoze